Yamwakwa Badwam TV Badwam Health Tips eso medin de afia amankwa tamaklo. Na watchi mo ye kasafa chest pains. Dog we can boy time. Ha. Ye ba be hwede de sade no e ba na watchi mu nyina nkomo no. Amena me sponsor say Endpoint Homeopathic Clinic won Roma. Ene nya nkomo ahodo ati sey ne animdefo. E mo nkyerkyere ye ne atumi ada ye ho so. Na watchi mu 5 minutes. Ejuada 5 ebenada saa kusi fiada medofo tie bi na wona edi kan ana wona ye nhase ne de mfaso ne bebree ebi ene ne de kan tie bi se be ye ochena ene ne na enkaye no ye nyina ya to so ene menya doctor Duboaten Endpoint Homeopathic Clinic kofare by ninti tie ne wota hunu a ya enye envi bebree wate ase cause oboa ye papa dog na so ye na ase na ye ma wakwaba na adwuma mu koyie de ekoyi kakra ai be ye ya branches ni nyina tema sphincters techiman takrade eziama nyina yakobana obia bo nyame nhira won so na adwuma ye fo this ya more health so na ogina mu nyame nhira papa na wotwe mu so ye kasa fa chest pains chest pains and also a condition pa but mpame bire no na abete obi se meboye me ya na ye kase bo no a me pese me take advantage na me chechire mu kakra okay ko obi timi kase ne bo no de nsa ahye ne ha meboye me ya pa so ne nsa no de ahye there be e bo no started from the frontal part, the front side of your ear starting from truth besi onofonase okay e na obono and na obono se oboya wo ya o se ye wasem hia kase e denti na meka sa ye bono e ho ene yakoma eda yakoma is tilted to the left side of the sternum of the chest. Or pancreas is projected from the abdomen, you know, above the upper part. Or gallbladder or chest area is projected, it projects to that area. Or lungs, or chest area. Bronchi tubes, or chest area. Uyem or esophagus, prolongeba. Lower esophageal sphincter projectiba. It will share. Ye buha non kwa ye wo muscles I protect it. Ye wo nerves. Inti ye buke kese no. Ye fani agro. It will hona hu se wo boya wo ya. Etutu ai radiate e pain no timi radiate ba wo kon achi. Na siw mu. No ye kuntan. Obu ha bo se sebi or tinim kwa wintimi ntene obi ho ase de de sekan ana akuma ene ye di twa ne bono stopping pains obi buni ndududu obi buni ne tan obi bono ase de yaso wo ha ne yaso ha ne ye twe e bono what I say ase tearing kind of pains obi bono ase de tapoli ena air grande ne bono ase gonya grande obi e ben granding pains obi de na ase squeezing ase de yaso bono ana ase de yaso akoma no ye chim no ye miamia no obi de na ase pulling pains ne nyina no ebo yade obi de na ase ne bono aye ma dudu eti ye kase bono a obi ane ne bu pain so de ye wo obi de ane wo the middle part of the chest obi de ane tilted to ne nofo bonkum so obi de ane so tilted to ne ha ne nyina efa ebo yade ne mom de e pa che nyina se ebo pains no enye yade ne mom yade bi munsunsuanso ene ko fa sa che pains ne ba eti yakaze obi boya ne obi anya pains wona boa ene yade bi anu efense chest pain na mo eye symptoms of yade yade bi a abesoe wo ne ho sunsuanso enti me bobo ye mabobo wakoma mabo lungs mabo bronchial tubes mabo pancreas mabo gallbladder mabo muscles mabo nerves ni nyina no problem ba ho a ebetuma mabo ayo ya empem bebre no ano ya ne yedwen se obi boya ne ya
ye dwen se e bia o no boya ne na e na efiri akoma da bi nya akoma no nkwa na wo ho nya akoma no nkwa na wo no ma bebre e na wo ye bo no a eno no e betimi akofa saade na ba end point will be particular clinic ochena ye bedi nkomo adom suko ahwese me boya me ya e de na kofa eboyade no eba na wo sa aboyade ni bi so de ya obetima frɛ me ana se wo stroke yade ana se wo prostate ana se fertility a scan ni e free frɛ me e wo 0244 867068 0244 86 70 68. Jada say Dr. Duboate na watene nkanom nti na wotwe mu nkomo a ye die no chest pains ti kan ye ho na o chen yankopon ya adoma enkwa ho a ya to so jada say